Abasirikare, abapolisi ndetse n'abasivile bo mu bihugu bitanu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari by'u Rwanda, Uburundi, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya nibo bari bamaze ibyumweru bigera kuri 2 mu myitozo yiswe Ushirikiano Imara yaribaye ku nshuro ya 13 ibera mu ishuri rikuru rya gisirikare riherereye i Nyakinama ho mu karere ka Musanze. Major General Andrew Kagame wari uyoboye imyitozo ngiro muri iyi myitozo avuga ko icyari kitezwe muri iyi myitozo cyagezweho muri rusange. Icyari yitezweho no guhuza ingabo zo mu karere, ingabo zigize East African countries, tugita ntoza East African partner states. So guhura kugira ngo dukorere hamwe mu buryo bumwe, ubundi ngabo busanzwe buri gihugu gikora ibya ntuza bikora amahugurwa, ariko aya ni amahugurwa ahuza izo yitwa ingabo yose muri byo mu karere. Umusaruro uvuyemo n'ukumvikana gushyira hamwe, gukorera hamwe. Buriya ingufu iteka ziza y'abantu bakorera hamwe. Twebwe rero tuba twiga kugira ngo kureba ukuntu ingabo zakorera hamwe mu buryo zibyumva kimwe. Byinshi buriya no kwiga. Twabanje kwiga kugira ngo twige gushyira hamwe ukuntu dukwiye gukorera. Tumaze kwiga tubishyira mu bikorwa. Nubwo bumenyi iyo wize tiruka ishyira mu bikorwa burya ubugeze kudushaka kucyo wifuza. Lieutenant Colonel Ntezabera Emmanuel waturutse mu gihugu cy'u Burundi avuga ko icyo bakuye muri iyi myitozo cyaberetse ko abashyize hamwe nta kibananira. Rero icyo twakuye muri iyo myimenyerezo nuko twagiye hamwe nabo mpejeje kubabarira bose tugategura hanyuma tugashira mu ngiro ivyo twateguye. Rero twabonye yuko abashize hamwe abantu iyo bariko bakorera hamwe ibintu bikorwa neza bigakorwa no ku mwanya ukwiye. Hanyuma ikindi nuko twamenyeranye n'abavuye mu bindi bihugu by'akarere, baba polisi, abasirikare, abasivile, tukabona yuko dushobora gukora ikintu hamwe kigira ingaruka nziza ku bihugu byacu dusangiye. Ministre w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda asoza imyitozo yavuze ko nta gihugu kimwe cyahangana n'ibibazo by'umutekano muke mu karere ari nayo mpamvu hakenewe ubufatanye. The problem of ensuring common security has been a matter of concern for all ages, but the 21st century has defied all the benchmarks as we knew them. By extension, it is self-evident that no country alone can handle these challenges, no matter how strong it might be. Our leadership recognizes that it is reasonable that East African Community partner states ought to work together to more effectively tackle challenges that require collective solutions. Muri rusange abasirikare, abapolisi ndetse n'abasivile bagera kuri 408 nibo bitabiriye iyi myitozo, hakiyongeraho n'abari bafite imirimo muri iyi myitozo bakagera kuri 600. Umuhoza Honore, Flash TV, i Nyakinama ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.